ئابراهام ئەس خودانی تەما نەبەرە خەوتەدا ئەزێ پەیمانێکی کریدە ناوێتەش ئیرۆ پێدا نە ئاڤراهەمە ناوێتەش ئیرۆ پێت ئەبراهەمە باوێ گەلێک نەتەوایی ئەزێتە بکەم باوێ نەتەوەی بلند قڕال ئێژدوم داناتە وەرن و ژیرۆ پێدا هەڤژیناتە سارایی ناوێ وێ نەبێ سارای گوتن ژێربێ گوتن سارا و ئەزێ وێ پیرۆز بکەم و ji wê ez ê lawekî bidim te belê ez ê wê pîroz bikim û ew ê bibe dayika netewayan dê qiralên netewiyan jê nîjada wê ve wê derkevin xudan çawa mirovekî wek min pîr û kal zarok wê jê re çê biva û Sarayê jî pîr û kala ji Sarayê kurek wê ji ter çê bibî û navê wî tê bike İshak. İshak? İshak. Ev peymana min bi te û dundana te re ye û hemê zilam û bên sinet kirin. Ev peyman nîşana navbera min û we de ye. û ez ê welatê Kinanê bidim dundana te neviyê te. Li wê derê bibe cew war heta hetayê ji bo wan. Mêvanê me hene avê bînin hûn bi xêr hatin hûn bi xêr hatin mala min kerem kin û derbas bin û xwe veysînin û berlingê we bên şiştin û xwarinê bi dilê we bidin we kerem kin ez spasiya tekim Abraham. Abraham كان يهفجينات الصارة صاغة أو دبن كون ديا أبراهام خداني من يا خداني من هجامة رحمة جاوي تادا ودلي تديتي تيال برمالم نبورا برنان اشتروري بخوارني وبخوا المالا من وقوتا قوت بكا نانچێکە و خواردنە هەری هێژات ماڵە مەدا ژوار حازر و کار بکە ئەس خوازم میرۆ li vê dê rûnim lê sala din wekî wextî ez ê dîsa werim û pîreka te Sarayê kurek wê jê re çê bibe
سارا تشتكي زۆر هەیە بۆ خۆت دی نکاربێ بکەی و تێ فکر دکەی گۆ tu pîr û kalî ji bo zarokekê tibînî bes çima tu keniye Ez nekeniye belê tu keniye tê kurekî ji bo Ibrahîm bînî û navê wî tê bike İshak